liliu le taimi liliu le taimi se yo ufaya tu usulo molana se I evusi mapa mai itatele inalana e pese tawa tui mai la uanganga ua motu sia la tama futanga elena lo oe se ia umala umana ba elena lo oe se ia umala umana ba sa e taita I lo lima ia la ole tusi ba ia ina u matua na unili watu lipia e uilava ina ene fia fia aisa ele tu ula fo ia olo walofa wala ile ni manuia liliu le taimi se yo ufaya tu usulo molana se I evusi mapa mai itatele inalana e pese tawa tui mai la uanganga ua motu sia la tama futanga elena lo oe se ia umala umana ba elena lo oe se ia umala umana ba ua e taita I lo lima ia la ole tusi pa ia o fau tuanga tu te uile no tule ua sabalia malimi loi mata o le fiafi awasa ele tula pa ia ola walofa wala lene manuia liliu le taimi se yo ufaya tu usulo molana se I evusi mapa mai itatele inalana e pese tawa tui mai la uanganga ua motu sia la tama futanga elena lo oe se ia umala umana ba elena lo oe se ia umala umana ba le nei watu ai ua masa ale puvahi ua masa ale puvahi ai sauhia e alu ia manuia la malanga ole a umufo a ua malama lama uala ole a umufo a ua malama lama uala
oka o ai. Salo pasa leo saya samari saboi leo ma waktu leo mo sa ala ku samai. Ia fa leo saya ya chain asofa leo ma fa pena fer ma samai. Fa sai leva ma samai. Ia la tu ina tu tato fa sala la ko tato company o lo fa pena tato simia tato. E fai leva ma tu ina tu tato company o lo fa pena na so so ni mai ia tato au nanga ia so ta itasi. Le fai già fare onto fai già fetu già sta bene questa from papa Joy se le sta fare il film ma già per anni la parte so fai le onto fai già per fare o in valore fitti o fa o va o in valore fitti o fa o va ia pone o lo già si fa i valore o lo già si fa i valore beh accessi lato Facebook page le onto fai già mo fa già vai a già si ma le tue le onto fai già fetu just doesn't be great stuff from Papa Joy. E già si sa fare la quale sa fare, io e se ne sa fare, e via le passi, e se no le passi, e ma fai le 3 in, io e ma fai le 3 in, e lei si cashback, io e lei si cashback, e le cash referral, ma poi ma le cash referral, e se la con Facebook page, io e poi ma la con Facebook page, ma le tue là, le parti molto, se le tue arriva e questa forma, io trovo, le voli, l'uo fittuono, o giorno, l'uo fittuono, o giorno, e poi o lo tassi, o lo fittu, o limo, ma o lo tassi, o lo fittu, o limo, ma o. Ia ni la tato o nanga o lo fiso soani mai e wale au nato tato fa asala lama tu sa watu nei tato ala leo sama radio tala ave. Ia le atu nati leo se ya kendi. Ia fakta mele bandoa ia se tasi nei o tato bisinisi lo papena ona pasala wina atu I le tato le tio nei ia o se tasi ko I fale loa lo papena fai pa anga male sama radio tala ave o le fale loa le fruit shade papena ona ia I magele o lona address o le tolu iba tolu pa the drive magele town center ia o le address na tama tolu e nana fale loa lea o le foi o le tele o la to special o fanga solo taimi nei o le na amata nei le so le aso tolu se fulu se tema o le fapitole nei o le aso fana o le fale o le o famana twina o le pusa pau noodles o le olole asa e masani lava fata vina tele fale o le sfulu mo le ona tala ai petai o le aso le nei o le o amata nei o na fata o le se fulu mai tolu tala o se tasi o lo pa umo ala lo taimi nei fale lo ala lea o le peppa le drumstick ia o le peppa molea e masani fata vina luas fulu tala ai o nei foi o le o amata ina na fata le se fulu ma le 5 tala ma o le fai le green banana e pas fulu ma le 5 sene le kilo ia fa pena foi ana ma o le talo so se tu ai nga talo se tata o fie ma le pa o le aku o lo fatawina I le luas fulma le 5 sene le kilo o le aku lea o lo fatawina fo I le tele fale o lo po fale fruit I tono New Zealand nei I le tonu tala I le kilo ai peitai o le aso le nei o le o amata I le special po le pa u le fale o loa lea o lato fatawina atu le luas fulma le 5 sene le kilo ma o le susu e lua susu le 5 tala fatawina e susu e lua ma o fo le kapisi la patapoto kasi se kapisi ma o tofu atu ele nga atua iva se fulu ma le 5 sene le kapisi ia o le kanga bangioka po le kasaba e tolu tala fa se fulu ma le 5 le kanga o le kanga le 2 kilo le mamafa o le matua I kele lava le kanga le ia o te tali tolu a fa sa wela inga fa le to adima e tangata ia e atua le masina o le au wai
Mau le mole le Mandarin iwa sulu male iwa sele le kilo le whaatau wai taimi nei. Ai o le tau masani lava e masani le whaatau wai. E whaata lai ma iwa sele le kilo. Ai o le aso le nei. Se ia whaangata la so na ila mai aso lea. Ia ono whanga solo ai le pa u lea. Lea whaatau ina ile moli le iwa sulu male iwa sele le kilo. O nisi o tatu special o whanga solo. O le apa eleni o le Ocean Green. A whaatau leo eleni se wha. Ia ona whapenale o na alu la suafa le sei. O le tele lava o e whaatau ai sau e leni lau pepa e leni e wha e leni tonu. Se fulu tā la lo whaatau inai. O le tau maasani se fulu ma le ono tā la. Ai o lea ua pa uma walalo i le se fulu tā la. O le tele o wanoa te whaatau inai ia e leni ia po le pepa le ta se wha e leni. O le tele whenawa wanoa e alu ailo ingoa i le tonu e sei. Po le suafa ia o le sei lea. E whaapiona e malanga fuai i kou Coast, e mawaila ko le tike, ia e te no fufua fo le whatai malo mo le fitu, ia po. Ia e le te taina e nofo nofua e alu i Australia, ona e tangatapa asese. A e paua le ala vanua e te mawaila e te alu fua i Australia, o loa fio, loa i ole fale o loa le flu shed i mangele, e whaatau e niau e le ni se tele lava. Ia wale tele au e le whaatau, tele fo e nawa vanua e alu e lo suafa i tono se. Maua le juice, po le whanu juice le mango juice, ia whatawina atu le iwa, se furma le iwa sene. Ia o le tatau whapitoa lea, tasi lava le vaiaso le whapitoa, na o nei lava, ia umale astoa na e vaiaso lea, awane e no fuai, e fia loa su, ia matala ato au whale loa lea, ia o na e moli mawina e leo, le moli mawhamao ni o mele adu ati luna tato Samoa Radio Tala Abi. E whaftai lava le mawhatamai. Ia nina, tamaita ia Candy malanga whaasala langa o ana pa'u, o tamaita i ese le pisi o nei tamaita ia Candy. Ia a o lea o mai e tātou alofa anga nei, tau lava e au lava ona abatua tātou alofa anga nei ono lewa tau ina atu a whaafonga mai fwere manu o tātou atu nui. Ia lewa amatau tātou alofa anga i so o lava sau ho a inga e o e pele ilo loto. Ia o lea o e rewa mai le tuanga nei a lango malwhalatua ia na omi tau i alo. Ia whapena ia i susunga le epikopu a e maise le mamalu le warota i Waimondi. O lo whapena na o atu i lātou i New Plymouth. Ia o lo e waiwa mai i lātou le tātou polo kalame. Ia o lea o le a tā atu lo whātu po ia salape tu manu vau. E Lisa Ioana Oli ia ma si au tautonga leo kalolo Mikaele o lo whapena fo iona e waiwa mai ia. Ewa mai a lani makeri o lea o le atu i nātou ai so o se musika e whaamalia ina i lau loto. Ma aua lava ne i ai lava se mea e tangi e se tasi nei tula lea fia. Kendi e nisi a mole leo wha. Ia whatai laki mo lea wanoa, ia o te fia whata alo whate i lātou lea ua o mau atou lea whatu a mafuta mai. E le tamaita le ia mata se sina tupola lea ua mau atou lo mafuta mai whaapea le so ia tionga solo mafuta mai loi nepia. Hasty, ia e ngata i lea o le tamaita ia lua whama iama, lua whaapea whiuna mafuta mai. Ia whaapea le so ia sisi Ezekia, ia o lea fo i ua mau atou lo mafuta mai. Patalo whata fo ia mene Aramati, ma lo lava mera le mafuta mai. Ia awane ingalo, awane isa so ese manau na au. So mai tatonu, ia matatou wewa atu ala taimi ne se ia via se taimi o le poa na nei. Ia o le pesele nei o le atai na atu whaapitoa lava mo le malanga lea le sunga le koko Bishop Samau. Ia maleli o lango malona whale tua. Se ifa mai se ifa ala i mata o le avita avali au pei o tau moe a. Ia lea, seu lo polonga mai i le whaili lau iloa tia maa. Fina bika leo mau asal pasal pamai Australia, malo lama fina pasal ma pasal pasal sol buah ma fama, yang apa kueda yang me apa ver mo fa. Mafuta
tonga. Solo la toma fofa ya soya pu ele pasi a lua ya awa ele ta mate lava o la ta no time nei ne fa pena a kai mi nei lo nga le ki ya ka vale e mo to we a ko ise la pasi ni ya na fa solo i ko ta toma fofa ya so te a me motivo sa ta to a masa mai ai Hi, Sexy Kid. Thanks for joining us tonight. Ya otato yai lava ile mana le pito le pesel nei fa solo ile na olo au mai alo fa anga mai le ale so ya ana maloi olo fia momoli mai ona lo fa anga la to ai ngai Samoa New Zealand e mai se tasi o so sa fa pea ona fa tano mai fa nga malanga mai England ile aso ai le ngata ile o se tasi o so fa pena fa fe ngai o ia tino fa pea wo mai masani ole ala leonei ole Samoa Radio tala yo lo momoli mai alo fa anga si uso ile tato wala leo kanti ese na matango fio nai a se tato watu no male momoli yo lo momoli mai fo ile li pule ya Mr. Ngano ia malona fale tua ia hana keni ini so ya mole au sa no foi la le sunga le tsamai tsai pasala sa amnela ba we tsa ole ma fo akatsonu la na o te ale fia na ba lo ona ole ba bana se no ile fia ma futsa mai ia ele ngata idea fia foi ia le tata wala le Samoa Radio tala ave fai ma la tsopa anga ma la tsopa mai lava i tsono la tsopa otsa ile ngata o ma otsa tsono fa fainga denga ia fa pia fa tsono la tsosa ia e mole tse fa ma lo fa fa ile ma lo pa ia se tsono ia ile tso fia la ngole ia tata Samoa Radio tala ave ma lo la fa ile ma fa mai ia fa ma lo tso ile uso ya tani sawi at tau whainga o whapena ana Eva mai o iei au se tāria. Ia whapena fo i tongana ia pe ala rapi a Vei Williams o lo o momoli mai ona lo whaanga i siona a inga pele la Vei Samoa le tōpupine ia moana ia whapena le uso ia aso tolu a Vei. Ia whawheloa ia tuma whaatalo whaatula tātou polo kalame i tongana ia taulangi ia o le uso ia peone ai o luputea. Ia Eva mai pea ia langi Mackenzie o le atu ina atu le mama losi atoa ia e mawhai ai. Ia itu aina musika ese a wale whaamalia ina o tō whina ngalo. Ia mau tātou Eva atu ai lava sei. Pule lava maa ua i le taimi e whai atu ai o le A-Rap. Aps tātou mea a.
Ia o nei taimi o le atatou e vai vatuloa I sina musika lea e whaasekiseki mai e ilo wa pia. Tatalo pa sama siki mai tonga sentike. Ia leo o mai le whaanga lea mai le o le mawapo e se li posta mai tai te unora ia o lofa mamoli mai ona lofa anga mo lona a inga pele lava lofa afonga mai lona fio le lato wa fio anga ia lofa pena ona mana mai le tonga nei le pesele o le mativa le pepe kan ia le pesele nei le mativa o le lofa o mato ia mia la jaini nei ora so ma fa le me o mato ia mia nei pes ai non mativa fo dinga ma o le lofa ia pesena ia o mativa fo o sa ola e ia la te lo le pesele na o le mativa fo dinga ai ma o le lofa se fa sena funza kan le wingo na fas fa wa o te saitsonu o lo afonga mai ia le na tusia le peselea ai se avia ma una buona le peselea ma si vai folinga tu sa ai pizza e le vede ma si vai folinga ona ole vai sale ne sa so ia o sa sa pikia lang kenge folinga ia porque que foi pikia langa pe le folinga ai pizza e le peselea fai mai e ma si vai folinga ma ole alufa e le fa pe folinga o le mea sauria lava o le moni ma fa ma ona le alofa a ko ka ko ki le folinga pe o le le pe a pa o le mea ia e loa le alofa fa ma o sta tso le o vinga tso na pesela esse le mataro fio la una au matswai o la mona mai ta ile o candy ile fasi fai ku lava le o catch my attention la tua Mati vai folinga ai mau o ile alofa ile ngalo la ku piki mai ke ke foi ngale la ma ko silimi ama nice ai te ua e mo fo le ata fai pe ponei a te ia tai au le ai la ile fa pena fai nga le fai mai Richard Parker mati vai ile alofa ai mau oi mati vai folinga ai mau o ile alofa fa fo ma sei Richard Parker sei Richard Parker si vai a alofa Ina, lagi mana tak dia? Vai no walo pa malu watu ya tu wa le sa
Wa mix up la lo ma fau nei pese wa anke. Fa mai pera tu no il pese nei o motiva lo fa me le Richard Paka. Uno fa lo sa ko pita o e ala tu sa la no winga a sa nei. Wa motiva lo fa le ke le lo fa la yo choru a. Ya umana lagi. Ya fa mai ya. Leila kana ia la usa no ana ole o pese lua mativa ia lofa vale mativa ko linga ma ole lofa tu sa ole mativa ko linga ma ole lofa pese na lo subina e sai lo ipule ale pese ma ole lofa ia ma subina e biche pakaria ole esse na Salo para se au Pepe papel pelele a tika shana Chris leo mafuta mai. ia male uso ia Andy mai lei kapenalto ane ia pono hakalo ma lola male mai mai tatu pono kalame ia sale ia oi boka pese apa kusi mana ti vai ko Richard Parker le pese wo fa ina ua mativa lava lo ua lofa ia o taimi nei o lo mai fo ina tatu lo fa anga o le tatu polo kala nei fa solo mai pia to lo fa anga ai mau mai pia a to mai pia le malo le atu o no le atu ki va ai atu la screen ni ko a le te la ko ni po le atu fo ino fo le alo le moto way le fe ko lo fi mai o nei
Fatu manei o ka matango Kusa lea la screen mana screen kai lo fai la moto we pe kusa fai mana via moto we. Sa ko inga ko analysis. Ka ver ko inga sa mai tua me ke lo o ka va ayo yaili lang no ma ko isa sa microwave Ya ngana. Pe ya sa microwave light si sa ngai mo I ka ko live ya Mama pelo fa fonga sa mo ya o ta solo fa ngai mai tunga ne ya lango tau ialo I mole atu ona lo whaanga I si ona tua whiwhine o I California le tamaita ia Dana Charles ia o alo whaanga fo o NDCLA o lo tui nā tui lona tua whiwhine ia o le whatarisanga mai e situngane lea se pese mana ia whamai Kendi lau waai tui lau screen o e whamai ua tele lawa ta pese whaasolo mawhauwhaunga o aso anai o lau wa ai tu nei Kendi. Pe o aso to anai pe o aso ia wa koma mai no mara tu le ma venga ma fia ma tiu le vai aso. Pe o le aso la le o loa e fa so so ma fa. Ia mai le ia sa vai aso le ma fa ia e mo e fai fa solo ma fa fa ia sa vai aso. Ai le kusala ma le aso ngai wa le aso ngai o le aso malolo se ka o le aso malolo wa koma mai nga venga ma kiuke nga fia ngai ma ka kai kokasi. Ia o le aso la ngai pa wala me fai al fa solo ma fa nga e fa kula fa no juice. Ia o tau fa mai sa mo fa solo ma fa nga e fa tu le lo fa no juice. So fa pe ka fa tu fa se fa mai ia. Ia, whaamalo atu le tatou atu no upele sa moa o whea lava le waa se vaenga o le neke lopi o lo e ua mai a tatou whaasalalanga tu sa atu le tatou ala leo sa moa radio tala ave whaatalo whaatu no whaafeilo ai atu le pa ia lasi o se tatou atu no e le ngalo fo I le mata whaatalo fa nei tu la le afiafi ia whaafea ngainga o epikopo mo lato susunga o epikopo mo lato fisosoane mo lato whaletua I whaapena ia whaafeangaina o so lawa se whatawhai taulanga I so se tua ke lopero e ma futa mai ai e tatou whaasaralanga. Manuia te lea fiafi ma Kendi. Ia olo o mai nei e te au le pese lea o se pese moni mana o mo le toa lua o vea tau ave o lai whai ngaluenga. Oka se matanga o fio lea li a watau whaafufonga mai o tau tama. Fai mai le vea tau ave a vatu lava se pese au alofa mosiona toa lua le Ia risco. Ia risco. Ia o lea la. O le atai na atu le pese lea le li ia le Kendi. O te iloa le li lea Robert. O se tasi foi o li ua mato e manai ala le pese. O le fai mai le pese lea. If ever I would leave you. Ia whapea le whafonga mai risco. Ia le ai dua ale tamaita ia vea tawa pepe ia pese nei le o taina atu aloa olofa mai ia se mana me po se popo foi ia vea tawa pepe ia mo oe na fia ngai e mana vera ia fai mani lo waso risco. Ui le ai Kendi. O le pepe mata pese lea sole o le if I could ever leave you. E fole mai ni vea tau ave. O na fai mai lava le la masini. You will never leave risco. We whafonga mai. Ia o le ala o le asu ia tu ta pese. Stauna e pese I lo fatua. La upele ea. Pusi mai a upe mana vanane. Ia. Gosto la na. Ya. Ese que pese. E vai a tu la escolhe pegar a bebê na sua pai dele.
Mafuta mayoia i Samoa. Ia o leu so ia fale o lo whapena anu mafuta mayoia i Amerika ma lola wala soifua. Ia na ia o nisi neo tatou alo whaangawo o mai le tatou laulau nei. O le alo whaanga o le so ia... Ia, o le usara ni mele pesele le so ia langi, o le pesele o le ata whapitoa ina atu e maa ua le nei. Ia po le tatou ofisa whasalau nei, le Samoa Radio Tala Ave, le pesele a tai no i pule mai pese whai mai, na tiva i fōlinga, e au alofa atu ai le porkala me nei, ia po maa ua nei, ia mo le tama ita e a whina wika, lein amitua nae, ia le tuini a Shahin atulia, whapea ia se o pipena Tivasha Shana Gross, ia Tivashana Gross, ia whapea le tama ita e a Bata Celestina, o le uso ia Sierra Tuitama, ia whapea ia Beata Wawe Pepe, ia o le uso ia Sabari Tabui, ia ma i lata uma lava le tuangane a Sarafili, lea uma futa mai, kin Albert a hint e tia o le pesele nei, ia ni ala awa no fatua ele por kalame a langi, ia Mackenzie, ia whapea le Samoa Radio Tala Ave, mo i lata uma lava wota, mo lata swafa. Ia ni na, ma tiva i fōli, ai ma ua i lea lufa. Le li ia tai longa i pule, mo le tuai o paanga le tatou wala
faytvradionews.com. Le tatou website la le nalo pa pena na va alua ma le tatou live i lunga le Facebook o lotu ina tu ya tatou pasala langa. Ya, boleh saya boleh lupa ada dia saya ese boleh dinikmo se tatou sui pasala lupa pena ma pizza mai mana na boy Amerika pena na vai mai. Pasalo fatu ko ile uso ya taafale malitantonga ya Sarafili lo mafuta mai Amerika ya papenale Perini Sese California. No falongo ole amalanga to ya I Alaska le nusa pa na wa tamaita ya Charlene. Manuia panga malanga ses alo fatele atu pui la to ya wala le awia sanu manuia lo panga malanga fa fonga mai persi fonga malia le lio tai longo I puli. O peo tau whaakuponga mai e mativa I fōlinga ai nau oe le alupa ai aua le tau mafa I le pone wa uma le pone a sitamanoa te ia la ia le ua e soso atu ai au tau le parane ma e le iloa atu ai lava e tia I le tama whai poku matango fia le sa vale le musika Boleh saya korang apa ini pesanan ni sama saya lihat saya forever saya Yumi ya dia lupa pernah sama dia pakai le suangannya ya Sarafili ya dia rumah sama Yoya ya ayah saya dia saya bisa lupati saya akan sampai Tula I mai le taimi o le tatou wati ua toe tolu nei minute o na tale o nei tula e valu. O le atu e mamau se taimi o na whaamutalia lea o le tatou polokalami le drive show le nei le tatou wala leo tu sa watu le Samoa Radio tala ave. Ai e whaamalu atu lava le mamalu o le tatou watu no upe a whaapea o le a le taina atu lau musika sa e moli manao mai ai Alia ole a fai sa ulisi a mata fai nei sa ulisi ole a catch up atuai ia le mamalu o te whaamalu lo atu
ua uti le tātou taini e popoe fo i le tāofi ona o le malusi anga o lo sponsaina le tātou polo kalame nei a fia fita e tasi. Whaatūlangaina lava, a whaila ole ale taina atula u pesel nei mo le mana o nei a fiafi. Le whai mai le pālana, there will always be another day. Candy e inga o lo whaanga fia mori atu ale i taina atu si tātou pese vave se i tau whai e se moe Ia o lo whaanga masani na mai mo mai le samarita tau ave lo whapena ana mafuta mai ne tū la le fiafi. Ia ina su umalama lea lo ma watu o na yuso masani lava mai tō ane masani lava lea lo mafuta mai. E ne mai tai ne a se tu sama nei amitua nai o Lia Te Blood Forever o Sana Fili and le Tafale Lolo Matuama. Sorry, a peu facile, fala o ina tau suapo. Ia o leuso ia veta o le pepe, ia whaapea fo ia Lisa Robati, ia o le tamaita ia Diva Shana Burris, ia o Sarah Tuitama, Kin Albert Mata Celestina Tupule Atawa, ia Kin Albert, foi koe Kin Albert, ia o ina tau umalama lea, Fatasi malisi wale magua tola to swafa ia. Wal faanga le le tato samarita tala ave mo oto umala walo fa peo na mafuta mai le tula le fiafi. Ia ai taina atu tato peselea wa moli mana o mai ile uso ia ta afale ole fa penana to ina atu tato fasalalanga ia mai tato company lo lango ina ma au mai le tupe e avatoeta to fasalalanga. Fale onto vai cá. Feito, tá bem, foi só pro papa do joy. Se ele tá vale de filho malado, tá fernando malado para ter. Só tá melhor onto vai cá. Telefone on valor feito ofa o vale. On valor feito ofa o vale. E pone o tá se faz, vai valor. O tá se faz, vai valor. Bem acesso lá no Facebook page, onto vai cá. Não vai todo vai acho que tá assim. Mas eu olha onto vai cá. Feito just that big grace from Papa Toy. E già in Tavali la quale Tavali, io e te le Tavali, e via le passi, e se no le passi, e ma fai le 3 io e ma fai le 3 e io si cashback. Io e io cashback, e cash referral, ma poi ma cash referral. E se ha un Facebook page e put my life on Facebook page. Ma tu là, le cantiere molto. Prima pensa proprio io giorno, e poi lo ficciono o giorno, lo ficciono o giorno, e poi lo tas o lo ficcio o lima va o lo tas o lo ficcio o lima va o. I-N-E, quello ti cazzo, le vede? I-N-E, quello ti cazzo, le vede? Già si vede lui, poi sta proprio io giorno. Oh, coca di cielo, già vale, che vi prima hai, se tanto, ma non ha silenzio. Tu stai noi, in casa, e sei proprio con il nuovo ficcio fa. Io ficcio fa. Io poi lo tassi, vale, due tassi, sopra, fa ficcio. Lo tassi, vale, due tassi, sopra, fa ficcio. Adesso si lancia Facebook page, I-N-E, politica. Ia le nara tato o nanga na o baba tato ina tato kusani me tato ko kalano lo sa o me tato sa mo ready tala the Auto Pride Cast 2 12 Petau Rufus INE Quality Cast so watu pa mo tato watu no e pa nga ina tato le lato o nanga masang pie pio pa sa la ina tato wala nei ia nei tiny wa te aneli tu lai valu lo I minute lua ai olea tu na tu kefu me inicio yo mo le yo no para ni tu la afia Ia tata lo o pena na fa mai ia na yo ainga fo yo o pa fonga mai fo ni tu la le afia fina yo tu ngane ia o pena ana ko nei New Zealand ia faafia se tuagale I Samoa ia ene ngata idea ia o se au
mo mamai foi lo apena mafuta mai Samoa ia pasalo fatu fo ia lisa ro patile lo mafuta mai ia faapea laki ai atia malo lava laki ai atia faaptai lava mafuta mai ia mai hata uma lava ia le tamaita ia sela lemi ia lo wa maua so ia lo apena na mafuta mai taku kalame le sula la ia ai mesiona i fence masa ni lava ia mai tene ia lani o ese ia Pasa lo fate te oto ia lo fate fo ilma po kalame mo oto mala ia o le fu ima ua tu le tatu polo kalame le afionga ia lene woti tuaua o lo whapena ana mafuta mai o ia le tatu polo kalame nei tula le afiafi whapena le tuanga nei a Dana Charles ia amale uso ia tani o lo oiva na mai Australia ia whapena i sia utama pele le o kalani ia mami ole lo fa mai ata o kenti ia mo ta polo kalame nei tula le afiafi ia ole nei taimi ole ta tusina ta to pese vavele le pese le ali inga le o Sam Chukuna fai mai Cinderella le taine ua se e le fata Pisces ole asa fika faka mai wa misi a kwalo ia se le fata pa o isole ia ole sa fo ia makalia fo le kakala mo vinga o pese ia ua pese le fai mai mati vai fo linga e ma o le alofa tu se le se ole pese na le ala tawa tueta ia ma pese na e vinga fa atase e vinga tu se le wa le ala e le vai sa ka ki kilo fa pele kenga ke le kupele lo ia pa wale ki kilo le ke la kupe ki kilo fa ka pai wala mo vinga e fa ka pai ala e alofa fa ma ia o to fa fonga Samoa Sili al fatau pai e ma fana le fusi awale fa awale va ver fa I unga fa fonga mai tato tu fulanga fa to fa fonga mo to mai mo mai tato wala le nei o le fautuanga piki le fatau pai fa mai Sam piki le fatau pai Cinderella ua lofa il fatau pai. Awa tatou lofo ia nisi. O le mai tai o Cinderella o se tamai tai fa mai sa solo foloa. Ia sa pese ka vingi pese ka vingi si kene o Cinderella. O ai lava lo fa pe na manatu o ia o Cinderella. Pai mai. Alu fatau pai. Arisi. Ia mai fa ai na fo ia tanga te fa pe e fenga venga fa pe ngale pe kilingi ia fa pe kusai ai le kai mi kusai mai mo lalo ka kai no ngal venga le ia ai le kai mi fa ai ngai foi o pe fa pe ke fa ma o ia fe no ngal venga nga ia ma awe ke nga ke venga le alu le ka ka ma o po le ka ka le pe le pa war be alu fa ka pai o le fa ka pai ia mo ki le alu fa pai ai vai pa
nice ke lo pai waka mai Samoa ya Candy. What a lava le experience a Candy tu langa fa atanga pai. Ia e moli atu ai no fa ala le tato wala leo Samoa Radio tala ave ile uso ya ese folenda lo fa pena. She's tuning in from America. Greetings in talofa ese lofa pena na tautua mai foio I le tatou wala leo o se tamaita I ese fo ile mata ina na tautua I Amerika ona o lango mai lava I mata no fie ma fa amalia ina le maro le tatou atu no le tatou au ona nei le tatou au ona o lo fa sala lawina tu sa o le tatou wala leo le nei Samoa TV tala lasi ia mo Samoa Radio tala ave. Ai o pese nei wa awalofa mai ile afionga ya ese foleni ile tatou crew nei Candy ia fa pena na inga mo na mapa anga masani le tatou wala leo o le pese la nei pe folinga o va ai o le pese la likati bio se pese wa levanga leva e fia pe o va ai o le pese le fa mai ni kita Lea ila kama sasa o kama ya mai Amerika ini kita eu kakufalu mura kaku ini kita yana siko mai doa
ia tua pe o tau e lava le toa le tatou atu nua. Pe lava na whai atu a le tatou mamalo le tatou au mai mama le tatou au whaakonga le mea fiafi. Whaamole e tuu mai lau pese moli manaa o i lau meli. Po le meli i lea fionga ia Candy. Ia ona mata ngofi lea ia watu i le whasoasoa atu le tatou polokalame ona e uti le tatou taimi. Essa ceia vai não levar ele a cinema, sai que eu sou. Olha, cinema é. Se eu sou mais como leva lá tá com a fapaisada, calo fai. Oh ia talo fai. Ia ole alofaanga mai o mai o sela lenui. Yeah. O lo alofa mai o ia mo lona sister ia e seta i New Zealand nei. Ia o alofaanga mai a sela lenui. Ia Sela lemi. Oh, sela lemi? Lemi, yeah. Oh, sorry. O ia le si na tatou le tala whamole mo le whamalea tu tatou atu no pia whai le sa alfa leo ina tau suafa. O le si kami pe wa alu wala atu al pene mai talo Candy. Le la pi fo ni mai. Yeah, sela lemi. Sela Lo lemi. wa lo fa mai ilo na uso e seta. Yeah. Ia whaamalo atu i le uso ia ana maloi. O le tungane ia Andy o lo alofa mai ia Candy. O le alo whapitoa mai lava Andy ia te oe fo i le uso. Whamai mole mai no lo whaanga te mai te whasana lau ia Candy. Yeah, mo le spero fa i le suangana ia po se uso pisto. Ia o te le mai no po se Oi, uso que alo pisto. fa ia. Alo fa tamo oi Andy. Le peselea ale lo o tui nātu le peselea ia walo whātu ai ia si uso le ia Sela lemi. sela leni. Mo e seta la sister. Mo le seta. All the way from Melbourne, Australia. Yeah, my was there on the side. Oh, Mariko, ai te le tua. Yeah, I got them from a Sela. Yeah, Sarah. Yeah, Pesele, they were dying to me. They were so yeah, I said, yeah, I got them from my sister, you see la name. Yeah, Pesele, then I will from my Sela, they will go away. That's why I never have to write. Manuela vai lavar con la chiave. Yeah, Antonio ya prepesa la wala nei. Yeah, alo fa pia foi ona wala pole so ya lo fa na Lisa Robati. Yeah, mosi ona tina ya losi. Yeah, alo fa pia foi ona na futsa mai New Zealand nei. Yeah. Losi apa pia e ma futsa mai. Yeah, ya wala pole so lo fa na Lisa Robati mo wala tina.
Fai se le tu ua tau lava ina e mana tua I folo talo famo ia. Le fa mai fo ma reko ia tau lava ina e mana tua lo ua lo famo e te a e tu ua. A fai lava e fe mana tu ua tau lava o sina ua lo fa lava te mana tua a. Ia ua o mai le tato a la leo nei ia lo fa anga ole ali o se tasile nei o tau tua mata alia fo ile malo Amerika a lo tato ina le malo lo tato atu no I fainga I matanga luena enga lava le ole malo I Amerika lo tau ai ia le fiona ia le ne wote tua ua o lo fa manatu mai ai kendi le fiona ia le ne wote le asoana na fisa fa manatu ina ai lo tato atu no le valo tau shanga na afia I lo tato atu no I le tsunami le sa matua fa manualia I le tele o fina ngalo ai mai se foi o tatou a inga fa piana o fola o fai langi le fola ono o lea fa ala fa na tua o lea la ua fina ngalo mai ia le ne woti fa moi e tatu sina pese lotu foi na le tatou te mafau fa mo sina 5 minute inai kendi inai ia yo tatou a inga fa pena na fola fai langi le latou fola ia le ne woti lo fanonga lea le atatu le peselea pe a solo mai maua lulu wina mea ua le atua e tu mau lava oe
awhi tālu nei o langa. Le mawhatia fo ina ia iso tātou atu nuu pele I le tsunami sa whapena na awhia ilo tātou atu nuu. E nā le atua lawa e watu e o tātou tinga a. Tu ina atu umalawa le tātou te mao langi o tātou tinga. E mā ai se awenga. Ia le nā, le pesele nā sa usuina mai e le si a inga le au na tu ina atu fo ilo tātou puno kalame. Le pe a solo mai maunga lulu ina mea uma tu mau pea o ile tu. Kendi e ina si fia mole e olo wha. Ia, o le whatoa maua atu o mafuta mai ia le usa ia ada sama me bau. Ia, o whaatalo wha mai I le tā por kalame nei tu la le fiafi ia. Ma leo lama versa le mafuta mai. Ia, whaatalo whatu po ili tātou pulo kalame nei le tuanga nei atu sa whekule hai lo mafuta mai o ia I le awhio awa tapu ele. Ia whapena fo I le uso ia au soso vai lua lo whapena au na mafuta mai o ia I Otara. Ia le tuanga nei atu unora tori le uta manu yo elu ai tongi whawhetai lava mafuta mai le tātou pulo kalame whaamoe lo whaamalia ina o tō whina ngalo sa mātau tua. Sau fo isa taimi o I luma tātou whaamawai tō mau pelanga leo tātou mau e langi a te tātou. Ia olo e ini sa pesere e sa whaamawai. La tātou sina pesele a le vaeva. Lo moli mana o mai le uso ia Mana o mai le awhai ka wha mafuta pese sumpa. Wha me wale na wā. O fia sumpa na waiga. o fia sumpa. Ia fia sumpa. Ia ono sai mai. Ono sai mai lava tau fia sumpa. Se I tā atu le pesele ua lewa na moli mana o mai se o uso le se o tuangane le o anti. Le whai mai le vaeva. O le whetu e tasi. O ai lau whetu e tasi. O oe lava lau whetu e tasi. Patalo fatu po I le uso ia lila lo I fineria o whamalanga ato ia I no umamau. Ia whamoemoe lo e maua mai le tatou whaasala langa ses. Ia manuia lava lo ia ina atu no o pui le atua mo oe. Toi po I mai whelo e whia mama le whaatale atu I whale. Ia kia pa patalo fatu ia peona ia pusia. Ia papea le soalnya Rafael Solai. Rafael mau mai foi se o lau mo pele I Vaiola, o lo ia ele kolisi no lunga Vaiola College, ia mo mole atu lo faanga le au nei, ia mana mato au fainga venga nei le radio Samoa tal ave mo to umalava. O lo ile sunga le kule a onga, tama itai fai a onga, ia mole lau mo pele. Ia lo fatele atu langi mo o tau, ia me se foi se o uso whasalau nei a Kendi.
Ai mai se le pulenga le mātou wala leo ia te uto uma lava lo mau mai tātou whaasana lango nei tūra le afiafi. Ia pai maua nei mo le talo paanga le tamaita ia sentra o la le mo mafuta mai. Ia malo lava le mafuta mai ia pia ko tamaita ia mo fa mai ia le pai mai no fala a moi. Lo pa awe ke moi le la se so aku me ku a ia no. Te ko ia la o ngai pese ia la wa. Ia ona na fia moi mai le tat a ia le ala watu o le ala watu sa o la le tatou pesele. Ia e fai foi sina lue ma fa se ku weli foi ia fika a. Ia le wa. Ia la le fa ia le la so ma. Ia vai conhecer la vai lá a rofa. Ia awala ia awai ala. Pese lo au vivi lo tupulanga tu mai lunga fai
lo Despacito. Faatalofa tia mos sio a inglamua Ya lunga, soso. Ai. Soso lunga. Amasale. Sopa pesele wa pe under kasi internet time ya. ya nasa kama show la supaya ya la mai Para lebi pauna toa la vale ya maso lo simba. amala ya lunga e pakami dio paso papela Cada día estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Estoy tomando sin ningún apuro. Despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero decirte besos despacito, como las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, quiero descubrir tu piel, no quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca los lugares favoritos. Pasalo patia April sala Instagram mamia ya dia masuk sampai Si te pido un beso, dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo un tiempo intentándolo, todavía estoy combinando. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa vela está buscando mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto ahora a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecé el momento, después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando por la tierra poquito. Cuando tú me besas, tú me sabes besa. Tocaré malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero decirte besos despacito, como las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, Ya para vai escolta so coloca lá nele tungane ya paseko apisaloma right. Ya maleuso ya 10 bangai sa lesudo o mafuta mai I Samoa. Kendi le iso molia telo ka. ya olo paanga ya mai olo moli mai le saya sela lemi olo fa pena olo moli mai na lo faanga mona yon ai ga umala vai I New Zealand mai I all way from Melbourne Australia ya fa sa lo fa tu fo ile usole ya central ula le olo siva mai fa mai ole la kanunga ye fa show la siva ila ngai tu Oka fe ya kango ia fa singo kwa yo ngere ilo la ela wa tu siva kango la fa singo le fa ingal sumpaya ya la wa tu nga fe siva fa salo fa ti asili al sana le lo ma fu sa mai de tu la fiafi Tula I mai tatou taimi I le tolu school valimi no te o te aile tula I vali. Ia o le tatou polokalame le whaafonga mai o le tatou atu no upele, ia he mai o le tatou polokalame I le tula iwa. Ia o lea a whai e le taina tula upese pe ona moni mana o mai I whamali atu. E toi oso po I le matau le la. A lea, whaotalo whaatu I le tongane ia Andy o lo mafuta mai pe o ia le tatou polokalame. Le tuangane ia Nelson Peterson, ia le uso ia Marianne Tofa, whapena le uso ia tupule ia taua, le tuangane ia whanga manu tau ili, ia le uso ia Elisabetta lo eva mai I le vin, ia malo lawa le soifua, ai eva mai le tatou musika lea mai ia
Se tasta so pe se whaalongolongo I tae ua lelia. Bento whaafonga mai. O la whaamai ai nā tuli māpolo kalame lei tū lai iwa. Ai olo awa noa pēr tātou messenger e meli mai au tau alo whaanga. Ia mani pese o tau whiam moni na tuai tau alo whaanga e tau ai. Ia olo awa noa tātou messenger e lafo mai au tau alo whaanga. Al taimi nei o le atai nā tuli pese lea e mole tuai o alo whaanga isi o lau mua pele iwa iola. Okay.
Oi, langi o loo whapea ona moni mana awale tama e tae le a Centra Ulaula I le whasa mo le pese leo le Despacito o ke le ilola po le whasa mo po o ai fo leo suino whasa mo le pese leo ia lo whapea na moni mana awai e siuso leo Wa ufo I le pea o sive le sua le ia sive a bainga wa le si le sua mai ai ono sai mai lava fa mole lava le tina por tama lo fa tala so ngai na mai le nei pese ia o ma o tau le fu se ma anga fa sa mo le o Despacito a pa wala ma le Despacito le ma te ro ma o le fa mai o le fa tau pe Despacito move forward. Anyways, this song goes out to Viola, to my dear school at Viola. Yeah, hope you enjoy. O te loa ana watu whatasi wa awa wa pātu unga te nei. Ana wa pe watu sa tau wa pātu unga leo pārpana leo momoa. Leo wa pātu unga te nei. Bao le asa sisira tu unga te nei. Le kei mawe galo gamauli. Salia si me vale si vaina. Galo dingo. Salud con dos sesiones ia halo lava no mo tsamai. Level boleh selalu faham sa hal sabui mo oi. Sili la mata masa vai le pai mai le pesa sive. Ya. Se vai le moto fai minha ma fai. Que passa lo passo ai foi só se afio anga le moto tele sala fai. La afio anga sale longa le pe le pesa le tunga le sive ah. Ile mata tia foi so ba ale o pai mai na totol ta mauli. Atalo pasi lona li, mo mai mau dia sau dia ma samai. Puta marcato quello calame ya le pepe ya sila fama le lopa lo ma puta mayo ya machini matari lima itapu ele ma no la baleva Pasalo pas foi ya Joshua Isaac dia mo ma puta mai. Kamaloat ko yung soya sa ibasa at teleki ulo eva may Samoa kapenale sa may William Ki ulo kapenana bebe may magpatua yaban tayo
Ia lo patufua i leo so ia pai panga lo kapelana mai pusa mai tato por kalama ne tula le afi. E malo lava leva. Teni se mo le lo fa. Ia la tu natu ia fasalanga nei tato company lo fa pendana lang lo ina tato por kalame. O le tatua le Clickix, ua matua whaingo whia lona whaamaina. Whia lafo sa tupe kwa se digital top-up o ainga po o Oi Samoa, tonga mawhiti se taimi vave lava. Asi nei loa le pena ta whailangi le Clickix. www.clickixpacific.com. Wa yei le fasuia inga le whaatino ino le lato te tua. Ma whai nei o na e transfer sa o mai lava lau tupe ro whia lafo ina. Mai lau tupe mo le internet banking lau fa le tupe. Mai so se vai o New Zealand, Australia po Peritania, o lo e la lai, o Amerika o fata bena le fatino ina i le tu langa i le taimi nei. Na o le tolu ta la le tau la fo ina i le tupi. Numero so ta i monisi fa amtalanga, o le oval selau 555 toluiva, oval selau 555 toluiva, be asiasi nei loa le Clickix, www.clickixpacific.com. Le fale ta fale le onto faka. Fetu ta se beni kwesa from papa totoi. Tele ta fale tu fili mai ta pe ngai mo la paketi. So ta le onto faka. Telefone le onto no fitu ofa o va. Onto no fitu ofa o va. Ia pole onto ta si fa iba no roa. Onto ta si fa iba no roa. Be asiasi le lato Facebook page le onto faka. Mo fa to va yasu ta si. Ma le to lo le onto faka. Fetu tas big great stuff from Papa Toy. E già ta vale la qualità vale. Io e se ta vale. E via le passi. E se no le passi. E ma fai le tre in. Io e ma fai le tre in. E lei si cashback. Io e lei si cashback. E le cash referral. Ma poi ma le cash referral. E se la Facebook page. Io e lei poi ma la Facebook page. Ma le tue là, le parti molto soli. Tu arriva e questa from io tono. Le voli o fittuono o tono. Lo fittuono o tono. E poi o lo tas o lo fittu limo o limo bat o. O lo tas o lo fittu limo o limo bat o. Kena patalo fatu ile temata iyo. Endi Sandra o lo mo mayona lo paanga isona ai la pele la vai Samoa ia ma so na ai la volo fa fonga mai so sei tu le nei kolope ke lope yo lo o pesel nei lo mori tu ai lo paanga o se mai sa io Sandra mo o tu le nei tu la le afiafi. For our non-Samoan speakers that is watching our live from our studio here at Samoa Tala Ave, Radio Tala Ave, this is your host, Laito Asawalo, and co-host Candy. We express our love to you all and thank you for watching our show tonight. This show is every day from 4 o'clock to 8 o'clock p.m. in the evening, and I will be your host for Saturday's show. We hope that you enjoy the variety of music that we have played for your satisfaction. Shout out to my sister Define Non Taufalele.
Sister Doris Wong Sue, even Epa and Bison Machapa. One day you will be my wife. Your love will always be mine until the end of time. My heart is you are the one you sent from heaven above. There's no one else in my heart. My only true love. If it's you my phone, to far to Patalo fatfoile tato polo kalame ya leso ya pela pone ya leso ya sene ya naulo mafuta mayoi ya usitalia ya papena o fato fa maila fila ya lene wote tua ua ya manuia la wafainga malo longo lene ya fiafi. One day you will be my wife. Your love will always be mine until the end of time. My heart is you are the one you sent from heaven above. There's no Perna fa'alalo atu le tato website ia tato wala le nei le www.lordbaytvradionews.com. Alo whapena na tu mina tu ai ko ini so tato au nanga mo tato whaasalanga i telefon ia tala tau ma meo lo tupu mai so la vai se vaenga o ke lopi o lo e whaaponga mo lo e mau mai le tato whaasalanga ia a fio ane ma e tala au ane e te mata le mato website le na www.lordbaytvradionews.com. Yeah, ma e like, ma e share. Pa mole. Kutulai time yung tato wati wa toi pa nimi nute o na tale le tulai iwa. Mana tua o le tulai iwa pa mai e el tato polo kalame nei le Drive Time Show. Co-hosting is Candy and your host like to Osoalo. Thank you for tuning in. Yes, time yo iluma chila po ise sanuanga ile apionga ya Candy ya ma fa amuta to el tato polo kalame ya toi lua lava ni tato pese moli mana. Ia mani tato lo whaanga selua. Ia ona tato sauri atu lea tato te whaama vai i nei po. Ai toi ki mai pēlau Facebook. Ia ai mai sele mato wala leo lea le radio tala avisa moa i lungo le leiti o. E te mafuta mai e so'ola wase polo kalame. There's a variety of shows that is advertised on our Samoa radio tala avisa moa and even on Facebook. So you will have updates of whatever's going on around the world today, and especially from our paradise in Samoa. Candy, ini sepi muli tuina lo fala, ai fam tuina ta. Ia mole atu le tamaloma whaftai lava i wopa anga tatu sa pena ona mafuta mai. Ai wana i ngalo pēn sando atu lani ia olo iere tata we ona whaanga sola te pēr pese ia le ngata i lea o whaatsalonga whapisinisi ia ma le tele lava whale itu palolo mua o mea umalama te wawa pēr whapea o le a luat le tata website na le www.lordbaytvradionews. Yeah, for us non-Samoan speakers, yeah, our website is www.lordbaytvradionews.com. You can click on that website and you can find out the news from our island in Samoa, especially news from all over the world.
You can click, you can like, and you can send us your messages on that page, and we will deliver it this time every evening. Mo tatou watu no pele Samoa ia o te taitono o mai foi le taimi o le a tatou u lima ai mo tatou whaamawai ai le whape o le a tatou whaamawai ia na tapea ila no Facebook mana le ti o nei tula le po le ai pia na sanua atu la whionga ia Kendi o le matou website le na e 24/7 na wala na au nanga o lo tuina atu ai a tatou whaasara launga ia ma company o lo whapena na laulang sua i tatou polo kalame ia so taitasi ia o le matou website le na ia ma le Samoa Radio Tala Ave le matou ofisa au tu nei o lo tuina atu i tatou whaasara launga tu sao nei ia whaima sia si whaipe a mawa so taini ia o tatou pese lea mai a polu pale taonga taluai ono le eva ai atu o le eva mai e tunga nei a polu pale taunga. Ia o seli fo i wailonga i le taleni o le musika. Ia leo le atai na atu whapitoa e angolofa atu ai i lato umalava ua mafuta mai le neipo. Ia ona whaamai atu ai lalo tatou polo kalame sina pese siva Samoa. Ia ma tatou whaatou whaama u lima ma sei bye. Okay, party people in the house. Bersama Presiden saya Oscar Lau, dia patut amal was, patut amal kesamai. Ia fia la mai fatsalo fatu le saya Mexican pizza pesamino coordinate. Ia lea o maua atu fatu ama kutamai le na saidea o me William. Ia fatsai lava malole vai mai. Ia le na saidea o le saya kina afwalo. Ia fe fatu a ma kutamai le so le ia malo lava fatsai ma kutamai. Patalo fatoi foi la tatou polo kalame i tuangane lea ia lago man falitua ia Naomi o loo mafuta mai pea ia ua i lunga o le motorway. Ia whaamoemoe wa tanuro tau whainga malanga sa tapua e atu lava le ofisa nei. I le tau whainga malanga mani nai musika lo tau whaafonga mai ei wha matangofia ila tau sa.
so ia aina pei o lo whapena ko mafuta meo i Samoa. So ia Annie Veronica te apele lea o Miriama Talaipa. So ia Vausea o lo whapena na mafuta meo i Hawaii a Onga ma lo lava soifua. Ia passaram para o Superman e papel mafuta mai Samoa. Lea Gina Sam, ia ne fai mai. Mana ia lo uru mata lue bete le no gasau leo. Ia ko anga pe maka lue mua. Ia salea merci pizza pesa bita poni. Ia lea uma mata atu pe semana ia na lea pa uma tatu po. Leo você que mai sama sai ofisa nei ia le pe semana ia la vania ia tanto te fa ma vai ia atu mai no iuga ia mai no iuga fai sa mai amor sim vai tanto pesa na o tava no atuele tanto pelo calama leite lá le afi oi caro vai pesa parte ia vai eu levo fa ma vai atu le também vai nei se la balto tava no atu tanto pelo calama le tanto siva Samoa le tanto wa o mau Paseko Apisaloma, right, and Masefulu Bangai Salesulu, ia ono fapea ona mafuta mai tunga tatu ala leo, ia fapea fu ele tama ita ia mafa ia masiulai fa apolo fapena fu ona mafuta mai ia lato fafuta ia mai le mala se tatu no le mafuta mai ia mai mai fu tatu po kalame le letu la la fiafi. Ia na Samoa o tau whaafonga mai le saunoanga le awhionga ia Candy. Se tasi po i o sui whaasala lau o le tātou ala leo nei. Samoa Radio Tala Ave o te talitonu. Ma o ma talitonu le tā ofi ua whaamalia ina
lau tau sila mai ma lau tau whaafafonga mai se tautua atu fo ia le au ona vai nei ia ma le uso ia Kendi. O te whaamoe o le o tau whaamangalo mai. Ka whaiwa le ase lea mo pa o papa lau tau whaafonga. Ma lu awe whale i tau whinangalo vai poto lau le tautai. Ia se lau na atu iama. O te vea I whora nei taimi me mole atu ai alo whaanga. Ale matou ala leo nei. I tupulanga tala vau, tupulanga lala vau ala tatou watunu. O whea lava se vaenga o ke lopi olo e mau mai o matou whaasalanga. Olo matou ala lofa atu mo o tau, whaamoe moe olo o tau toa anga I lea onga. Ia ona I whana witi fo I o lea whapena ona sneak in the Facebook a mama daddy. We hope that you guys will have a very good vacation because this is school holidays for the elementary school here in New Zealand. And not only that, the worldwide. We send our love to you all. Tina amata mama tutua pa anga masani o tatou ala leo. Ma ua te whawhatai te lea tu lawa I lotou lango sua mai ia fia fita itasi o le mātou show le nei o le drive time show. Whamalo atu le onu sai. O le tatou whaamawai mo tatou ima. Le atu Kendi e sina whamatana ku'ua e lei whātou whāma tuina atu le tatou pesere nei ta ua te lululi mai lei po. Ia, talwai ona lea ua tanu mai le si uia tatou pokalame le nei tūla le fiafi ia le nā ua tanu atu le tawaitai wha ia lani soalo ia mo le paia ma le malo se tatunu ia on me mo toi whaingita ia ma ua na ma o ai tu ua o tau ia ai talwai una o tatu o lava le taimi o lo whaatulanga ina mai le pule ia o le taimi lava na ia ai o te taritonu o lo o fia lava ma ua loto ai le ngatai lea ia o le mamalo foi se tatunu o lo mafuta mai ia o lo ia le whaamoe ma le manatu o lo whaamalia o tu loto ai le ngatai leo tu finangalo e fia pe mafuta mai ia ma whaalongolongo pea mai vaeva mai I le tatou ala leo nei ia ai o nei tu la ia o le ama whaamawai atu le pese le usaunia le tawaitai nei ia e momole atu ai o matalo whaanga pele lava mo o tau uma o woma mai le Samarina tala abe ia mo o tau uma lava ia ai o te taritonu ia po le aso ta whaafafonga mai ia se upu uasasi ia po se tala fo I ua pa o papa I lau te whaafonga anga Samoa ia manu ame whale o tau finangalo ma tau te matua tu lava ia te o tau ia ai tautua nā Samoa aua ne I muta I lau whaafonga mai o lea o le ama o ese ma le ofisa whasala nei ia ai o no tautua tu pere tatou ala leo nei ia awale taitu o lua ina ia o lau whaafonga mai I po o whea lava se mea le nei atu o lo o e maua mai ia nei whasalaunga ia o no o tu ia te pea ma ia pese te pea tatou le te o e whaafia ai lo ma whau ia me se fo yo whaafengo fia venga lo fia nei ma o tau le nei tu la ia ai o le ama whaamawai atu pese leo sau mea E te sila fia o Kendi. Ua toi osta mai lalo o na alofa ni umano le atu. Te whaafo I mai le ma whaamawai. O lea o le atu e te tala atu le tatou laina. Le tatou email. Le messenger le Facebook. E toi mamoli mai ai nisi o tau alofa anga lea o le a o taluai ona oa. O le whato a tau tangatanga imi. O lea o host atu le asu to ana. O lea la, o le o whai e le tonu Kendi o le a tau tala atu anga e se furu le tatou taimi o le a tatou tue whaamawai ai. E pe ono whai atu. Tue whaafo I mani ma whaamawai nga lea o le a tatou whaanalo. Whaafonga mai nei le pese lea no fo isa la whai lo motu. Oi ia o te tautonu la ia ona o leo toi sau le avea I mei o le alipule ia pei ona o whai atu mua whaingita te leo na maa o atu ua o tau ona o leo te waai atu la o pita nisi mai lava nisi mai le maa o ia lea la o la maso e whaagua atu mo nisi a minute I olo toi ia o te tau whaamawai mo ia iala ia le pea tasiku Ia, o whaatalo whaatu le tatou poloka lame I le tatou main page I le www.lawbay.tvradionews.com I la ua fionga waweli le pua o lo o momoli mai ona lo whaanga
I Amerika ia o lo a whapeo whafonga mai le a inga o waweli ia o lo mole mai alo whaanga o ia i mai Amerika ia o le uso ia whale a whaalupenga whaatupunu o lo alofa mai koyo ia i ona a inga umalawa i lau li ma whale la tai o lo whapeo mai o ia love you all my family ia pe o le matanga o fia fo i nei o le au nanga nei tu sa o tu le tato wala leo nei e tu patasi ai le tato watu no o fea langa o se vai o ke lope o lo e maua mai a tato whaasalanga o lo o maua mai lava i Samoa e pia no whai atu so o se vai o ke lope o lo o whaafuponga ma o lo o mai mua mai ai i le manai o tato alo whaanga mo tato musika ia o te whatalofa atu le uso ia mai na whai ai lea o whaapea ka maputa mai e whato a maua atu kua maputa mai mai na whai ai ia whaapea ko i le uso ia Miriama whaamai le ia lea ko i ua maua atu o maputa mai ko i le matai lea o le uso ia Asapo Jane ia mano pasai le mai mai maputa mai pea le wato e ana tato se ia ta se kulu i le poa nei o sai mi le wato la i me lo puta pasala nei o suma le ono mi no se te ai nei pa ia ele so te le ko ni no se ia tato pa mai mo ia la ia ona wa mai fana wala li kule e ma fai ana tatu ina atu i tuan tato kulo kalame i le i tūnai se kulu ai apa pia ko ia tato o atu ava nice ia ona tato so on and on atu ai pia la ia lea se i malia o tau pina ngalo talo fatu i la fionga ia Wayne Fialomo ia whapenale uso ia Abigail o lo whapenale makuta mai tato kulo kalame le uso ia tua whale nua ia whapenale mai la fionga le ne woti le lava lo makuta mai ma lo lava le mai tato kulo kalame ia pe whano whai atu i le taimi ua sola whamanunu atu ka whai e misi la uwa ai ia utou suafa i le nei po ona pea o le alo le moto wei le alo o comment se tira ai atu ia ken whapepea mai lau ia e tusa lea la ta ua la te tira tu koe lea na i hunga la au via po ia screen oka o le mele ia ia tu mai la whai tau ai ngape le avifo kama skanaka mele a o te iloa i mo te tunu i le to tele ma le ana noa e whai ma le mana sida tunu lo whapena o le mafuta mai i tapu kalame le tu la le fia le uso ia Asapo Jane, Martha Landy Wolfapo, Henrik Efina, ia lo whapenao na mafuta mai le tato websites lea o le loa pei Samoa TV Matalasi. No foi se la vai lo umotu esse vole matango fio ne fatunga tuai pe nina o tia fal ai le taina tu le stato pese moli mana o le sa moli mana o mai le so ia se uso le mai America ia le afa pena na tu taina tu tato e pe awa ia mau mai perto o sai ale malo tato atu
Ona pia no fai atu o company nei o lo fa pena ona tu o feso soani mai. E sponsor tato tu pasalanga tu sa atu tato wala leo nei. O le tatua le Clickix, ua matua whaingo fia no na whaamaina. Fia lasa sa tupe po sa digital top up yo ainga po o Samoa, tonga mawhiti se taimi vave lava. Asi nei lo le ringa ta whailangi le Clickix. www.clickixpacific.com. Wa yei fasuia inga le whaatino ino le lato tutua. Ma whai nei o na e transfer sa o mai lava lau tupe ro fia la foina. Mai lau tupe mo le internet banking a lau fa le tupe. Mai se o se vai o New Zealand, Australia po Britania, o lo e la lai, o Amerika lo whata bena le whaatino ina i le tu langa i le taimi nei. Na o le tolu ta lana tau e lako ina i le tupe. Numero so ta e ponisi whaatalanga, o le oval se lau 555 toluiva, oval se lau 555 toluiva, be asiasi nei lo le Clickix, www.clickixpacific.com. The fire top oil also fried cars. Fetu, that's the big great South Road, Papa Joy. Tell the top oil to feed my yard, top fan, I will out back there. So tell they all also fried cars. They tell me all you are new fit to all fire or value. All you are new fit to all fire or value. You have all the taxi fire, even no law. All the taxi fire, even no law. They are selling the lot of Facebook page to the auto bright cars. Move up to over Yasu to taxi. But it's all the auto bright cars. Fetu that's the big great South Road, Papa Joy. E just in top valley lo fa le top valley. Io e ten le top valley. E via le passi. E zero le passi. E ma fai le tre in. Io e ma fai le tre in. E io si cash back. Io e si cash back. I had a cash referral. More for my cash referral. E se anche Facebook page. Io e Facebook page. Ma le tue là le parti molto. Tu arriva e questo South Road. Io the body will fit one or total, will fit one or total, therefore all your tasks, all your fit to live all, live about all your tasks, all your fit to live all, live about all. Ia na tato company na tato le fia la vai sen top up sa. Ia na lo ia o na ngale Clickix. Apa pe o fi fatawina sa ta avale suane mai fi wana ile 10 auto broadcast 2. Ia whapena le 12 Patel Motors 1 o lo o awatua ia tato o nanga nai tato company o lo ofeso soani ma losi mai ili awina sao atua tato whaasala launga mai tato wala leo nei Samoa TV talalasi ma le Samoa Radio tala ave. Ai o le pese nei o le atai natu e momoli atua ia lo whaanga o le uso ia waweli whapena le tunga nei a whale a wha. I nai o rato ai ngā umalawa o lo o whaafufonga matapu ai mai le motu tele o i atu no pele i Samoa. Ia se tato asiasi atu ia Kenny Rogers, The Gambler. On a warm summer's eve, on a train bound to Nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns to stare out the window at the darkness, the board on the old tables, and he began to speak. He said, son, I know you're right. I was reading people's faces, knowing what the cards were, by the way they held their head. So if you don't mind my saying, I can see you out of bases. For a taste of the Sei, pai poi si swing ala tato, ma polo kalame tato pa al konga atu I se kau koi bisi. handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You gotta know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table.
every hand's a winner, and every hand's a loser, and the best. Pasalo patu tongana ya le wenu waonga leti alo kapenana maputa malitato kuluka menetula le afi le uso ya avia la basi le kapenana uso ya somali la ulu maputa mayoe savaki. And somewhere in the darkness, the gambler he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold it, know when to hold up, know when to walk away, know when to ride. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal's done. You got to know when to hold, when to hold, know when to hold up. You never count your money when you're sitting at the table. Pasalo patu kuili tatau pulo kalane ia fionga ia baweli ia maputa mayoe ia pulo mol mayonga no kaanga ia na inga ini sila Amerika Samoa Australia ia kapena ko sa weekend ia lo mol melo kaanga si kuailava se faletua Ola si foi tu langa le ken di tatu no kalame a. Ona leo o tanga ia tu le talisi. E pe foringa mai e tatatau le loa po se tama po se tina a fai foi la to fa fonga mai wo fa tama to le nei po. Ia malia ona olea ole upenga ta fa ilangi lava nei le Facebook o tatou ma futa mo tatou ma sania. Ia a fai foi wo se se atu. Ia Ona ova noa lava le tatou live te comment mai ai. Ma whaai loa mai ai po o oio se tamā, se tina, po se whakaleiti, le whātou. Kia te e nisi o a whia mole ai o olo whaanga? Ia, e mole atu olo whaanga I le uso ia Central Aurora. Ia leo whaamawai me leo so nea leo whaapea ona tupuri atu ia alo whapena ona mafuta mai. Manuia la whainga manalo al po Central? Ia, olo o mole mai fo ilo whaanga o le tamaitai o Jane. Ia, o le request mai e Jane le lomi oka. O le pe. Ia, e ono sai mai ata e nise tatou pese e whaasolo solo atu lava le whaasolonga. A le tau au na vai nei o langi to aso o alo. Ia, tatou pese o nei a fiafi e whai mai e fo isau. Sau whaasa kuweni mai e au fika. Ma hua mai e lo ao. Ia, whamai le pese lea. Se makua I lomi mai. Ia, a whai whaafonga mai Jane. Ia, Jane, ia lewa sa tu pese lea lea e wesi mai ai. Koi, ia, kolo e lo. Ia, sa mai ai si, ia, whaasa solo si nama tuta pese lea. Tell
lomi me lai Tua, lomi mai, lomi mai. Pasalo pa tujuan ya Andy, yang pa pinana pa sama sa pulo kalame. Yo so ya pa anga yang ale makoikalo ya lomi. lomi ai lo le obi Awal sama dia. Yang ale. lomi mai sabani Pasalo pa tu yo ai na umala malo pa po mau mai sa so pa salawa i Hamilton. Ya yo aku sama auntie sama usul sama lo pa pinana mau mai sa so pa salawa. Lale lomi, koi lomi. Pasalo pas koi yo so ya pa ya pepe ya me so ya eteray. Pabenale yo so ya baudele lo ngaputa mai. Yo so ya sima. Yang ale. Pemain pese ma koi lomi. Website www.lawbaytvradionews.com o lo tu ina tu fo ila tatou live na o nei po i lunga o Facebook ya sui fo kiliki tatou page na ya o mai ya tatou lo faanga nei o le aso soifua fa mana tu no le aso soifua siafu si ilata ya atonu o le fa mai ta tu se pese aso se pese lava ya walo fatuai ya siafu si ilata o le au filifilia le pese le alo tina mai ya wili ta vita awa le a kenti ya o tatu tina lava tatu te mafafo o tatu matua lava tatu te mafafo i mene o sofana ya kenti ni o walo fa mo le atu mo siafu. Ia, sarwai ona o se tase foi le nei o uso foi tu ofe lava ia te au ona o le te mai te le last name ia last name lava tase foi ia ma se tama ia te tono nisi foi o tangata o le aina se tama ia le la fona tuina la soifu o le uso ia si afu ia famani te le tu le wa soifu ia no fale te fa poponi si aso me disi ta sanga se tele mo o ele uso ia awale maftanga malto lua lenga telea ia ole fana ia ai se foi ia se o ai na pele na lo fa pena ona so ma futa ina America ia fa pia foi sa mo ai ole pestele o masaunia ia moli ato ia alo fa anga mo lo waso ifua o mal pestele ia na matam fai dola ia le matam ta ia la ki so alo ia e uso te foi le pestele happy birthday ia lo fa so ifua le ofisa fa sala nei ia mo lo waso ifua le uso ia siafu. No Samoa o lo famana tuina o tau aso soifua i le nei aso ia o le pesele e momoli atu ai o mātou o lo whaanga mo o tau umalawa ia manu ia tele lava famana tuina o tau aso soifua. Te oe tina
Nei lava pese matangofie ua lo patuai ko kala nei iso se tasi lava whamana tuina so na aso so e pua. O te moe tau rana I ko uma whama ia te oe pe a manu. Mo I te tau o oe. E me aisa te tonu. O te tukuna hoi le ao a tau te tonu se oe le wale mai pe a e mai. Ia a whai whafonga mai tasi patusina. Ia o le pese lava le nei pia sa no atu le sume ia lami. Ia e anga lofa atu mai mo ina tau uma lama lofa mana atu vina ana tau soifua. Ia peifa i ona mama ai atu fua. Ia lea whai whamana atu vina lea soifua ia tasi patusina. I le asa tolu skula masina nei. Ia manuia loa soifua pa tasi. Ono marosi atu. E tasi atu. Aso soi fuoro whamana tuina. Mo te wa ai atu lawa se uso kendi o lea e kia pesi atu a se uso le tatu mamanu le tatu o manoa. Ona whaikitate lele whaikitate le pia no whai atu mamua. E whaikitate le ia le pa ia malamana la tanu o lo mafuta mai. Ia le ala o te mai atu o te lea ina atu o mafuta mai o lo whamana tuina la tua soi fuo la sone. E tai wala whaafonga mai se tai o sua atu atu se mai latu. Whaatala whaatuele tato poloka la me le uso ia mema la unu tui langi. Ia mana tongana ia pōr vai whale. Ia whapenale uso ia teo vai o le oti tui la epa. Whaatala whaatu fo ia Pemelika Maryland. Ia lea ua mafuta mai fo ia le tūrana fia. Malo Pemelika. Mausu watu pese. Ia le nā, tina lava no tātou mawhawhau e o tātou asu. O taimi nei, o le au sui nā atu e ua le pese o le o whamanatuina o tō aso soifua. Ia rawa koe a kendi a matamaile, tō ina na mapese. Ia le lau so le pese ia mata walo fatuai ia le ngato ma wale tiu tiu taimi nei. Ia e mata ofisa fasalau foi ia male ala leo nei. Ia e moli mole ato io mata no whaanga mo o ina ta uma lo whamana tuina la tua soifua taimi I le aso le nei. Ia happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you all. Happy birthday to you. Manuia toa sofana. Manuia toa sofana. Manuia toa sofana. Manuia ne atua. Mas vamos ver essa simo aso foi na tu. Mara valo fomos na tu ina da sone. Hip hip. Hey! Hip hip. Hey!
Mas mo yes na si mo chacho, cha wale. Olha uma peça hip. Ia ala tubatulu tatou polo kalame se musika le fase kweli mai la fica malue meneia fiafi. Maria Alvai, ia Malia Fiona, ia Maina Faiai. O loo mafuta mai foi le tatou polo kalame nei tula le afiafi. Kani e nisi mo le iolo faa? Ia, mo le tala faa I go mamaya e Samaria tala ave loo mafuta mai ta o kalame nei tula le afiafi a le vai tua mato afiafi a la vai ia e sisiva ia o isi o la tau ia leo vai atu mapeva tau vai masoa fo ia la tau au. Ia, ai ala whapena o tua au o le tau so o ngā lue me fua mai le lue le pizza pese lea masu ai au te se ona nau iai ma le te iwa pase mea bu se mea raftai nana raftai
Ia, patalo pato le tatou polo kalame ia vea tau ave pepe ia maleso ia taafale o lo mafuta mai Amerika. Ia mole atu foi lo faanga o tima o maua nei. Ia tima pili ia male uso ia fui fiva Mole pese any sauce by for fever mose. Ia mole banga o mai kama. Oh, ia olea ia me foi lea ma ile so me foi le matama o fie ile ai o se so ani ia o ai o le pizza tu lo li matama tau le fai mai ia ia tau lo mana ia se li matama tau mea uma le ti o foi sta mo o fa pe mai o le tina o le li matama tau o le a inga po le pai ma le a le dai ne ale candy tama ita le fiona ia candy le o ta Whaasao ai foi nisi o vaenga o le tatou pulo kalame o lia whaale tonu ai le o nei leo o tatou alo whaanga nei le tuina mai le tuangane ia tima pili o lo whaatausanga mai e ia se pese mai le whaili lea o le fua fever mose fua fever mose ia ono sae mai lava papale mai pia mamalu le tatou atunu. Ono le pe e alu voinga le whapea le kako tatou mea. Umanga oso i uporto i oso mai i sava. O le whainganga se mea. E le whapea le e alu i sava inga e alu. Ma le mea whai alu sava e oso i foi whale alupo. Ia lui foi papa wapu i salolonga. E a wapa kauna ia. Fua fiva mose. Wai tau tanga mai sa o ko inga mea foi nei mai technology sa pale vai pea le malo se do. Faz au ki kofi, au sa fa no susu e fa afa susu afa le vai vela, au foi fa masia kofi ke wa kile alo le fieto fa bol nei. Ia, tau patalo fa atu le mamalu tele le tatou atunu o lo fa pena na mai mo mai le tatou au tau su atu pele pese lea si tuangane lea. Ia, whaamanatu atu le tatou website www.lowerbaytvradionews.com. Ia mara tatou ala leo Samoa Radio Tala Ave, mara tatou Samoa TV Tala Lasi. O lo au ina atu ai tatou whaasala lawa tu usao. Ma au na atu ai le mawhai matou te mawhai e ne mawhai na whaamalia ina le mamalo se tatou atu no. Ia, o lea, o le atai na atu lal pese nei. Elo whātua i tuangane lea. Ia, au tata mai tatou pese lea. Ia, o le vea ko le pese lava le nei. E moli atu ai alo whaaka pele lava Pemelika, Marina. Ia, mosi ona ana mo ia Paulo Alpha Marina o lo whapena o na mafuta mai sale la valo savai. Ia ele ngata i lea o le amri boli atu ai fo ia lo whaaga pele lava siafu sila so ia lo whaaga siafu sinata mo oe tina me mafutua e pe a whapea lo e mafuta mai ma e whaafonga mai tata pokalane. Ia, e pei fo ia na tau whaafonga mai i se taimi tuana. Ia, o lo ia ile tatou company nei o lo la moina tatou whaasala langa tu sao atu tatou ala leo nei. Ia mai ai le tatou pese leo na toi whaasala lau atu lea wa e te tau lava ona tau whaafonga mai fo i company o lo pasosoane malo si mai i le tatou aina fo i alo malo tatou atu no i so lava se au nanga o lo lato au nai le nei atu no o New Zealand. Ia whapena fo i so se atu no o le nei la lagi. Ole ingo le pese e pa ia o Yesu. Ia wa fo i lewa o i taimi e wa sauna whaile lo tu moe e ta mai titia onga ia tukulanga tala vo, tai au sa pati. Ia pe mata mo fia le pese lea e wha solo ai o mawhau mai le anga le lea o tama o rangi. Ia ma le tatou whaola o Yesu Kiriso. Tau tonu o le mau al tuangana lea sa whaatalusanga ina mai se pese o mai a fuwhaiva mose. Ia o lea wa sa o tonu lava le taimi ua tā atua le pese lo nei ona wa o le taimi moe i tamati a onga. Mana tua ia whai se te talo ale i moe
Ia mole atu foi lo fa ana ko kala mene ia ma kone ia mole tongane a Clay Towers ia lea lo mafuta mai Brisbane, Australia. Ia papia pafonga mai tongane a Paulo Afa Marina mai sanela ia lea alo fa atu ia Pemelita Marina mo oi. Patalo pat fole pulo kalame na macho au office nei I leo so ya leo salima na kai so maku sama yo ya male taitonga I Hamilton ya ole tonga nei ya Lua Levi Collins e pa penale so ya lusa meka sala sina fitu maku sama yo ya America e pa penale tonga nei ya Manu Mate ya pa malo tu lava le on sai ne afia ia leo malu atu ia ole uso ia sima pili ia o ia tolu lava na lena wano pa ma lena mi Christmas e kese ma ia fua fiva musi ia lea la watai na atu ia tamanu rua tu lava pe apa pia ua sasi ko ia fale ina tolu suafa ia po na le o mai roa tele ma ua po o se tama po stene ia pafutai le mai fai roa mai ia pafutai la me tolu le uso pafutai mai Ia lo sani atu moe mai vanga le nei po ia o se fautuanga lava mai le office nei ia tautua nā lau sa ia e ave man whaetete awa lava nei whaasua a wā awa o nei atu nuua malolosi te leo lai tautu la pono o se fautuanga vai mai le mātou au office nei ia whaamole mole ia e matala a whai o lo e folau si sa o lo ia e he whanau ia fautuaina lava I nei mawhai ona alu le mu e lava tātou miles per hour lo whaatulangaina le tātou malo ia po whea lava se vaenga o nei kenopi o lo e maua mai ele ma whaasara lau le mapolo kalame nei ia o se fautuanga le vai atu na mai ai maua ia nā awa sa no atu le usa ia langi ia nei fautuanga lava na lupa pena ona tutu ia te pea tata por kalame nei te tautonu o le aunga tonu lava na le ala leo le nei ia o le whawhautua te pea ia mo I lātou uma lava o o whioai I lunga o ala tele vawe taimi nei mai se po nei o situ anai po asfarai nei pe o po lava na tele aile leo leo whioai solo lunga le awala tautua na ma oe aua e te inu mai ave ta avali ia whape se inu ia inu le whale ia iai so afta avale ave oe le me o lo e fia fio iai ia ma e whape te fia ta whawa I pole ne ia e awe tautua na ma oe alo wha oe ia ona e malolole ia e ave le avanoa pe ave fo ia whamuamua I le o tausami le ava ia na te whafueina le ta avale ia whape na ona mawai tatu samale mu Ke mo sa mama te tatu ina la fala tu pa mo sambo. Jo le wesi le mo le tatu ina no mala. Ni sila te mo le wesi ni so se la ni sila boss. Pa le kiwi bank, pa na fe my number one currency ina fala tu pa Samoa. Sila ma no skola tu le po mo sai. Mo ni so tram so ta ke family ko ko number Samoa. Lo ta mima no valo no jasi. O ma mima no valo jasi. Pesa se la tu Facebook page. Mana toa, wesi ni une o le babe ia to tele la tu la Samoa. Tu te fe. E poi fai anche la cosa ma non cazzo c'è insomma. Sai, ma anche io oggi è una cosa così. Fai qua però. No, non cosa nel senso che io cambio appunto, vecchi, ma piano così. Ma io ora sono mio cavolo. No, anche ma che così, mami. Ma che full village na full village and generosity you may have station road in na I o taru mo fatal o le bayaso o fatal so pa mo ta mo fa pia mo ta ba mo bayaso ta jasi ama se pa sipa mo ta pa ainga e pe no so fua mo si mo spesso mo se na se le ni ma tanga o fala hutonga tanga so le free edge ama se pa o vai ta ma fa ya la to first ma le DJ Masani ta fe ni na so pa so ele fa ele Maria ele
te maraka band mar DJ mo booking acessa ali no Facebook al participar já tá sui o tanto pole a sua minuto la no telefone o tansi o to fit o tansi o to fit o pole o iba o lima o tansi fa fit o iba o lima o tansi fa fit ma o sa isso la to atuna to inisi ma to ale to spa e la o to la ma ti te ma Ele na Samoa, a fi foi no teu fa fonga mai. Ele apa tu pele o tato ma fala wi lo ato tato company o fa penana lang sua ma lo si mai. Awa ana le se no ai la to mo la to o na la to lo fa. Ele ma fa yo na basu tato polo kala me ne ya to nai. Ya ale o tato mai ne ya tato lo fa ana ya mai ya moe fa muina. Ya, patalo patu ai foi lá depois que lá me ile mafuta mai o tuangane ia asiata ya fa pena foi le uso ia Star Brown ya famalo tulava le ya te uso foi tuangane no uso tamama tuama tulo o vai mai ma no la vale on sai. Nei pese e alo fatuai le matou office nei i le uso ia moe fau muina. Ia, lea o le a taina atu le pese lea. O le pese lea o lo le mana o mai ai le tuanga ia moe fau muina. I mole atu ai ona lo paanga i le awalanga mai sala i lua. Lo pāpea ona api ia po alala i le vini i Wellington ia o pese la dea ia apa pia no mafuta mai lato ia le mole atu faaga moe fa muina mo uto malama ia la le pese le old school le uswina semi Matango fie la va musica matango fie Andy matango fie la va old school nei ia ele no pole me atu le na le wale mo mana mai le tona le ia moe ia ona ole mana ia wale ma lu foi fatunga ia so ia ya wape ole ala mai tuainga musika vame wape le wo mai ona kome si fa fe atu la vale tato old school ma no leva ma fusa mai pa tai lava ma le sa ma fusa mai le tu la le fiafi moe ia le na uta atu la pese ko le o fa no se wala ka se tu ala la fa le na Wellington le bit Memorias po yan ang faanga le mato office nei ang mato le ala le nei Samoa Radio Tala Ave le uso ya storia o mato sa mai loye se tato wa pe Samoa le uso ya tunga ula tui maunga le uso ya unify uso ya papenase uso pelele ya vanga na Pritchard o lo o ya mai oye Australia le uso ya Vicky ya papenale uso ya Venta Ave Pepe le uso ya vai ia mapa masani uma lava no tato wala leo nei o lo papena na o me tato fasala langa ma lo lava no mafuta mai nei po e pea la tawa tu po ili amatama o le afa amatalia le tato koloka la mele tu la e se pulu ma o te tatono wa la mai foi I se matatua ma le so ya Candy ai ma mai ale pesela nei antu la la no ai le so ya Candy mo sana fa matalanga to e fa alua fa to fa Candy nei po ia no tatu ina mai le ya te o te to vatu se si tato sa fa matalanga ia mo te tatu tato pese tato te luli mai no fa to fa
samai. Tapi aku ada seorang yang Brian Willie. Iya, kalau famalo macam aku kalame lah. Saya nama itu coba ia le mak samai. Pesa ka ko saya leso ko ngai ko ka ko le la mana pokal. Kamalo atu tato polo kalame leuso ya Charlotte tine yafi. Lo mafu tomayo ya il tato polo kalame ne yaso. Ya maleuso ya le atu Samoa. Ya le tina ya fa'au. Ya maleuso ya Linawa o lo kapelana mafu tomai Australia. Ya malo lava le mafuta mai le tato polo kalame. Kamalo atu leo so ya tua fale nua o lo mafuta mai le tato polo kalame ne ya fiafi. Papena foi leo so ya sta le tonga ne ya la faele. Le tonga ne ya Andy o lo papena na mai mo mai le tato live le Facebook. Tu uina sa atu le tato wala le nei Samoa Radio tala ave, Samoa TV tala lasi. Ya papena le tato website le www.lowerbaytvradionews.com. Lo fa pena na vatuia tato fa sala la tu sa. Ya fasalo fatu foi ya wala mane ya sikika ali tuinani ya le wala kusama foi ya ya malo la fa sai la vale ma samai ya mai vai foi le ko kala mele drive time show. Ele na kendi se Samoa whaafonga mai le mamalo se tātou atunu ua lama mawhai ul tāpolo kalami nei tūlau le awhiawhi. Ia, whaftai ma lewa noa, ia o lea mātoi whātou whātou fhoi pei ona ma whailoa atu le taimi ua whanu. E whaingatai ona ma watua ono whapea ona o tau e waiwa mai ma mawhuta mai whaingatai tele pe ma whaangalea nā lei ona mātoi fhoi mai. Ia ona ua yese la ngona foi ua o mai ama ia matutoi o mai se tatoi ma futa tamo ni sina mi lute ia o lea o le ama fa tau fa mo ia tu la me tu tai ne o le ua fa mi se fulu i New Zealand nei ia tai tono ni so o pa anga le Samoa Radio tala ave no ma futa ma tai nei ia o le ua tale fa tale ono va biao ia ila tu ia mai atu nu ia o ma futa mai ai mo moli atu le whaftai tele lava i le paia ma le mamalu se tatu nuu ngolo whapena o na fia pia e mafuta mai le tatu wala leo nei ia ai o le nei taimi o le ama whatu wha atu ia ma le sunga ia langi ia o le tala masani lava taitonu o lo o tau mafuta mai ia e whaele upu whapea e le whalele e whaele mai tau ia se upu wasala ia ko se upu foi upa o papai la auto whafonga anga Samoa ia maru ave whale auto finangalo mato te matua atu la vea te auto ai o le nei taimi o le ama whato wha atu i le pese o saunia ele DJ ia e mate whato whato ia te auto ia ai tautonu o le ale mawhai ai lea o le ama tuua le ofisa nei ia e le whapea tautua tu pea tautua la leo tautua website masani le www.lowerbaytvradionews ia awa tautua ina le mamalu se tautunuu mai so se mea lava lo whapea na mafuta mai ai ia ai o le a tuatu le tamaita ia langi ia o ale nei o Candy se mamuli foiwa ese se o multafili o le a ma whātua wha atu ia mo le nei taimi Samoa whaftai lava mafuta mai
For all our non-speakers, viewers that is tuning in to our live this evening, thank you very much for your time and for watching our show, Drive Time show here at our radio station, Samoa Radio Tala'avi Samoa. You can also view our website, www.lowerbaytvradionews.com, and even our TV Samoa TV Talalasi. Thank you so much wherever you may be watching our show from. May the Lord and our Almighty God protect you and guide you throughout your journey. I mo mamalu o tatou atunu. Ai o te lei tu uala no fua whaasale lau ni nei tu lau le afiafi. E mamoli atu lau whaapatai te le lava le mamalu se tatou atunu o Samoa. Sa whapenau na mafuta mai I le mapolo kalame o le afiafi nei. O le ase upu o le tautama li I sau whaafafonga. Ia malu ave fale so tau finangalo. Tali tonu o tau o mātua whaitama e maangalo e se leo o le au au nei. Ia ele whaangaloina foi ia le tapu ai mai ia le au whaingalo e ngapa ia le atua o lo nono manu I so o se whatawhai taulanga e fia I so o se vaenga o le kelope. Ia ma o te whaatofa, e leo se whaatofa o le atato whaatofa ai pia le ai. O ma o nei ma leo so ia Candy o le tau au au na nei o langi toa so alo o le a tatou ma futa I asu toa nai o vai asu ta itasi I taimi lava nei o le tatou show le nei. Ia o le au tui tangata ngai mai ai pe ia te ima ua. A whai ua iei se leo ua pa o papa na ua sau no atu leo so ia Candy. A whaamangalo mai ma ua wai poto lava le tautai. Ia ai se lava le nātu iama ai. O le atatou whatofa, ia manu teleina fuafuanga o toi le nei po, a le wha mai le eva. Mai tia ea o whea ea oi. Tau whasamoa. Family atu la tunu wale. Thank you.
papi yang baru. Tapi